Vawleicung minung Tampi ni an Sunhsak Cangmi Aljazeera. Kumthong zakwa somret lukumli October ni somthung ne khati Indira Gandhi Maithalin anrakka liwa khan afapa Rajiv Gandhi ne anu Thihnak All India Radio ne anthanmi cho arak zum lo e alungrin chuteka chun BBC radio in thongpang dikle adiklo araka ke tia ante ma chulio chana India ramlong salo in kanram zonga hrui tu alude pon ha zong ne khan anma ne antim lami thongpang than tu phuna kan khan BBC chu anrak zum deu ti se ma te chun alun cha kum phra zonga khan nitak le thongpang than tu pol ni hin vulai pi hi an hi pe an lak di ngot ko BBC thong than tu nakin adang adik deu mi anum kho hrim hrim lau ti tlokin rakru ale zum ase chuti Thil asichan lewa chun nitlak le thongpang phupol azum cho khautu ding ti tianga ro asemi Middle East a Qatar kholapi Doha in Al Jazeera phu chu ahunglar kan ni chewjong ne kan hunte in kan zau ve ngai changna Syria ramtul chungral deuh nakte na se chun Israel ramle apong kam rang thongpang labang chu kan ru aning leng le zum ning nak tha in khan an than e an kan ro kho kumthong ni pakhat September ni hlekat leo World Trade Center rakchim asinwa US ni Afghanistan arak tukten zonga khan kan zau asia chun Al Jazeera ni Kabula Barrio of Thar an huntu e ral ituk leo bakha an rak live balchang midang ni antu angam lomi hmanhah hoina zongkha tol cheng an ngeilen an video clip cheukhat lebang khachu dollar tingni le thongsonga te hoina in an zorton UK ram in Muslim ting sari zong ne BBC nakin Al Jazeera hi an zau de ngo change ti asechang Al Jazeera hi Arab rama aummi hol manmi in tikul tina kase Arabian Peninsula pumpi huap chimnak bantuka ruami zong ase JSC Jazeera Satellite Channel ti azong ti asri chun anching chianak an logo he Arabic hol in Al Jazeera timi Arabic calligraphy ase kumthong ka zakwa som ko lakum ruk November nikhata khan rakthok mi ase kumthong ni pakhat tiang kha khatar achauza ta ase Amir Sheikh Hamad bin Khalifa ne dollar million zala somthun la pasari in Al Jazeera hi ram arak tom pin ha julep chana chun Arab satlong chu satellite anrak ngai ye Canal France International ne rian arak ton pin ha wekachu Saudi Arabia le avel sumrong Muslim rama France boni rualopi in Al Jazeera channel a similam cheu chungbak film thun homi chu anrak thla pyak son hatika atira chun anmin tiang song arak chia khangai Middle East in English channel chok masabik Al Jazeera he atua chun Al Jazeera Media Network Company ta se angai tu chu Sheikh Hamad bin Thamar Al Thani se Qatar ram kholipi Doha khwa munlipi an khwar e atira khan chun Arabic in thongpang chimnak satellite channel kha asakawe mirang in thongpang chimnak an hunchap teka atua chun vulai pumpi huap tlang aw worldwide media an sichang kan ni chewjong ne kan hun chew in kan zau chew kho mi an hong sichang brands.com ni kumthong ni kumi Vawleicung mi hip khaw big poll most influential brands an thimtana khan Apple Google IKEA Starbucks na avun changtua Al Jazeera hi arakse thongpang laklatial hi anthiam tuktika US Secretary of State Hillary Clinton zongni khan American journalism nakchun zalong te intlang awmi asideu titiang hoin araktibal Muslim ruanak bituk da mi pon hane vulaipi an boibai no cho ama lewa hin Al Jazeera ni Arab ram cheukhat an than chau changning te na se kaw pin ani honning te na kha alang tar kho Arab TV channel a alangbal baklau dinga ro asmi Arab mi pol zauding baka Israel ram Hebrew hol in channel pakhat antal e anchwa Arab hol in biak nak le zatlang nun phungkong biru atinak anchwa lengmang theuto mi chu anram in pa Arab pol ne an nun phung aral chan tu la a filter tu tia anro e Al Jazeera zau chu an khapna chuteka chungkum thongka zakwa som ko lukum kwa khan Muslim ram Tampi ne anrama Al Jazeera palai correspondent Pawl Tampi an rakthol doina
Hebrew hol in channel an chua chi e Hebrew le Arab hol mang mi na ne an ibom kho mi channel chun asicha Israel le Palestine kalaka Thihnak tlang auto thabik ding tia zong ruwa mi cho Al Jazeera he ase Muslim rampol hani hen an sinak dik clear ten achim phuang tu an sirwanga huat chan ngei ko na man se world class in media achua ve tu dir hun kan sinak si tia I wan thlar nak angai tan na te ka a thli thup ten an I wan thlar pi ngai mi media ase kum thong ka ko som ko lakum reta US ni operation desert fog ti mi minbun in Iraq rama bom arak thak ta na khan thong la tu pol vial te an tlik zam di lewa ki le zam lo bakin amuna a hnonga mi na cho Al Jazeera long he an rakse Al Jazeera chu kham andu len kaung hana tin kham kho tak tak arak silo teka Algerian achauza ni Al Jazeera chu ami pi ni zau na la se ti adu ronga kum thong kha zakwa som ko lakum ko khan Alger khopia an program chu chungchan pau chu mei anak meter di Saudi Arabia zong ni khan anram chung company pol chu Al Jazeera ifak nak tu bak loading in arak ti na Arab ram shrim in Saudi mirum po ni Al Jazeera zoom cho dinga khan Dubai in Al Arabia chu andak cho ve natin Al Jazeera bantuk chun vulai pi thai an lo kho ve lo Al Jazeera hi Arab ram TV thong pang chim nak so asalawe media zalong lo mi achauza tanga Arab Vawleicung Arab le Muslim pol anthopi ichona hunli pi pakhat ase bedik long te kha an than ronga Arab Vawleipia huatu le zau tu ngai bika achua chanchang ma chu adir hun asinak chu Vawleipi chul in hin apu khaulen penglai mo ti mi bel chu Vawleicung mascom mithiam pone an nge thlai ngai mi asebe kum thong ka zakwa som ko lakum ko January ni khat nu in khan suimilam kuleli chung chua ram an ra ke thoke rian 22 zong kum khat chunga alet thumin an kartar e Europe le Russia ram na zonga khan palai an ngei len chang ma chu leo an kum khat budget cho dollar million kullanga arakse Arab rampol ni dawleng ko naman se tan thlei ngei lobak lo te in thong pang dik an than le phon te ka chon adong naka an channel azau tambik milua ani chua them ko na kum thong ni akhan Arab ram minung million somthun le panga ne zam fatin Al Jazeera he an zau pange tia ruwa ase Middle East ahhin du chan pau a chu khomi TV channel hi som sri leng ka rong au me ma chulaka chun Al Jazeera he chungnong bika a chu kho pha chu ase kum thong ni pakhat thok in khan UK in zau kho awun si hoi than chang teka chun ni tak ram lei tlang au pol BBC CNN le adang dang pol he khan vun chui chun asebe chang kum thong ni pakhata Al Qaeda hroi tu pol hane an video chomi an chua chin mi thong in khan Vawleicung mi kip ni thai an hlo chin vi ma e chuti chen mirang thong pang chim nak channel thar an ot mi cho suimilam kul leli chung Vawleicung hun ka kip zau kho dingin Doha le London in khan ibom chan in chua an thok Vawleicung mirang holmang milaka Anglo American ruaning adu velem lo mi billion khat an tia ruadom an se e ma chupol na chu he tia rolfa an itim big mi cho ase atira chungkhar million somli ni an zau te khomen tia an ru mi cho million som riat rang lo ni an zau change atua hin ramzaleng ka in chungkhar million zale somthum azau tu an phan tia ruwa asagau chang Vawleicung pum huap HD TV formats in news channel achuam hasat pi kan si ti azong ai chalmi an safon waikachu ma hika zona hin kan thong la tu palai a umcha kan zo pyak ramu tia Al Jazeera ni chun Baghdad US ral ka pol na sina an thong la palai umnak chu chimna kum thong ni pathum April ni khata khan US fighter ne athla pe sual tia bom an thla ke Al Jazeera palai chu rakthi aso so bantuka ro mi le zo mi cho US achauza tiang ni buai pi ok tlakin ai chua chan e andak thang chak Qatar hiram rum pakhat asi hlo pe kongkawa an boi ve lo taka mirang thongpang an phuan nu in news presenter Minthang le langsar muton che Tampi angai mi kha an du du mama in ani thim kho na America ram mi thongpang phong tu zong kha Doha khopia an thial tar khomen ko na
hlo an pek mi athat tuk ronga BBC Arabic a atuan mi lebang na chu arun run bakin Al Jazeera ani thial di ngote tia anchim atu chim Vawleicung pia barrio office kul le thum ramdang palai som sari pina thong la tu minung zali le somnga atuan mi di lakfona thong khat le zali lengkai an ti chang chom piak cham haulomi experience angai che bak mi kha an lak kot mi na an si cha voile khata Al Jazeera he amin avor e chude chun amin athang chol Al Jazeera azau ton tu cheukhat na ni khan chon Al Jazeera mirang hol hi thai awl e angai zong anuam khun atimi antam chin lamang ko chang USA zonga amin thaning aturu chin lamang ko chang kumthong ni hleithum January ni thuma khan USA News Channel Current TV cho Al Jazeera phupol ni hen anrak chok atua chon Vawleicung pi huap tlang autu worldwide media puitling zau tu tam bik angai khopol laka atel chang